Hublaya pi warok ki praloki wasnyao suk o pai ki video how new channel hakani ka video kwa open snyao chapi wampu ukut ka thma Lebanon we maham ka Iran ya ka Israel ladam sange ya ka thma ta chwa os dangi ladam udapi subscribe your new channel snya bhai subscribe we khnyon how to bell we mai tu khnang we obtain cho pi yo ki video wa thame ta tons dangi hadin wada depan bana Donald Trump wo sange ya ka thma wa ka Iran we was dang no da ka ceasefire wa artayaw ka yung kre kam prime minister ka Israel Benjamin le da karchan ko ya ka rai Trump tang wada ong ko le wa ka ni ka ceasefire ka US Iran mkantup ko ya ka operation Lebanon wad lada hajrong wa ong prime minister ka Pakistan wa ka ni ka ceasefire haperdi ka US wa ka Iran wa artayaw kantup ko le ya ka Lebanon tang wa ka Israel wanda kantait ko ya ini we du hadin chikanta wadep ka Israel wo kantai yeni ki chipai ka Israel dasdang ki wo attack habarachit ha southern Lebanon teneyi idawam sange ka Israel wo attack ya ka Lebanon we idaw to ki Hezbollah ki wa ibor ya ka Iran we ki Hezbollah da attack ki ya ka Israel hay por wadang itma ka Israel wa ka Iran we ka Israel ngait ko wa ki Hezbollah ye ki u attack ya ka iwan ipor wat lada ka Iran da sange ko tang wa ki Hezbollah wan sange ki kamte ka Israel le sange ko u attack ya ki wat ini ipor wada yahun ka US wa ka Iran wo ceasefire artayaw kam waman kate ka Iran le da mahambiang ko wo bom ya ka Tel Aviv lada sange ka Israel ya ka thma Lebanon nei liang won Benjamin da ong wa ka Israel sange ko nei bha ka ceasefire ukantup ko ya ka Lebanon we hayato wa ini iwa ong Benjamin nei liang foreign minister ka Spain da ong wa ini iwam ye updiang ka Israel dang pteng bai ko wo hiar thma Lebanon wat hadin wada yakular ka US wa ka Iran wo ceasefire artayaw dei wa ong le wato usange no waro we waro mud Lebanon le te hawa pait kam nim pu emjin karmen wo ye wanra ye suk isany haperdi kini kiri we ladang pteng bai kam ni daus dang mas dang biang kani katma we ye ko unang jor le te du kini don hiki wa kwa open snyao jabi ya subscribe we like iki video khublai jibon